CEM ke KHADC ubah penyat sing CEM mentah ke art pausau tarik jeliau arhaja art paulai ulaong bagi Khasi kimla ban kala ni ai Jait Shah ukpa bat yakani lapan skam hakakandon shipho EWC ke Khasi Hills Autonomous District Council Khasi Social of Lineage Act 1997 kala khang persya ya uno Khasi ban ai Jait Shah ukpa ubah penyat ulakren yakani hapo ke ying dorbar habawanra ya kemang tingka ke council Bombay Khasi lalu kelai di kerja Jait Khasi tang lingwa ka affidavit atau ketika council kelakuni ke communication haka shitarik ujun arja apply kebakhang ni cincin kelai tang lingwa ki affidavit klaim dayo ticket na office jong registration authority Katkum section KA jong KHAD Khasi Social of Lineage Act Katkum Spa dan Punyo kelakhan Shah yang kecil pelajar. Nah kalian ke council melayu bantu Shah Social Welfare Department bahkan penbet di Shiki ke Babakla atau ke Jihong bahkan Khasi Hills Autonomous District Khasi Social of Lineage Act Katkum Spa dan Punyo kelak dan ajak pan. But yang ini lapar kopi Shah District Council Affairs. Katkum section Chipo Iway C Jong Khasi Hills Autonomous District Khasi Social of Lineage Act Katkum Spa dan Punyo kelak kami Khasi ban ajak show